langit ko sikapay tumonduli. Pampinadon kolisihan kadano tilang bus ko'y ratu. Pampinadon ko utusan kulino kumaan tinuringan. Pampinadon kolisihan kadano tilang bus ko'y ratu. Pampinadon ko utusan kulino kumaan tinuringan. Kulino kumaan tinuringan. Iya, sunong kasuabon, madati din sanan. Pengkuran hot piramutan the page Facebook Dusun Ministry nakalaso no atu ditinggin dat taluh kopia sinding ki. Oke, atau pakatilang busam kana misi sa takod iswang sambayang. Kinarahingan isong kajang sorga konsiko dat kasuaban iti can pakagu dat kanwi haid rumamut kumadia om lagi kapagyang mayad kay sisan da sambayang kasuabon. Konsiko mantad sa kadungnu gisombot masimbayan na kendalanon kapanahon diti pagisisan dahay gisombot apupusan. Paingkan nagi panambarasan dat ori tandahay nga kanu dad papuin sumok dahay dat ngerat kumadi iswang ketimputi makiano ko nagid kasimbayanon kasirbuan da ginawa da mangigit ang polambos iti panambarasan no kasobon bayan. Tinasambayang hay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sunong kasuabon kumanati bayno na po nga iti tulan kawalu no kasuang takanod kumaapata tadaw ti tulan kawalu bayno hari Jumaat tapi pumadi bayno ki hari persiapan mentekot Sabat. Oke. Ino po hi kasuabon kanihab nga nakapangimbulay to kodot karait di Yerobiam. Jadi ino pa inoretan dat ayat agayoh dahiti talu hangaran di panang kisangod di Raja Salomo ihadad Rizon om nagi Yerobiam. Kagalaga lilit Yerobiam mo itanak di Salomod sinumoli. Isa itanak si sinumoli. Rehabiam. Oke. Jadi kita dati dot mayak na pula tulu panambarasan bayno nga kalimpupuson do pempasi. Nakuroh nangku tu isalomo na pohom sa ninaros siyad pempasi miagalidit aiso no di kasanangan det paindalanan kaposyon. Iso na pohot o kita kasari om oilaan dati o kono ko montok di Raja Salomo
nga montok di pananu da kinarahingan lebih pemontok kot ay tulun-tulun da Israel antakanilo nga iyalo na pohom ay sumambah da kinarahingan da suway. Iri na dahat kakuaan da intangan to kanapot hukum 10 isuangat keluaran duna hopod nakuroh tu pogoduhan toko da sumambah da kinarahingan da suway. Keluaran duna hopod ayat 3 kadana dahara kinarahingan da suway da itaguanganku. Nakuro tu magadu kinarahingan. Kada pa mo se patung git kagalagal dan nununo po hitid sawat ti pamagunan si riba iwaig kada na sambah te kasumambayang kumadaw tu iyan na po kinarahingan dit mamiwagu manamulid di kasalan dat tapa kumat tanak-tanak daw kumakaturunan ako talo kaapat nagi mentok katulun dit aratan doho nga iyan na po papatudok kalisi kumad rinibuan na tulun hingga isay na po hilumisi doho mangigit idit boras-boras ko. Keluaran doon na po ayat katalu gisambat kaanom. Okay, toh kadi dat ay inapahit momonsoid haro kabaling kahangan nilot pemerintahan te kerajaan tanggi mo nga iti kapalidon di siya isuanggat pananudan kumakinarahingan. Ang paingkan ni kadaulat tulun Israel ay landati dat ay umat pilihan nga sandiri ilod papakamuamu idi pilihan da kinarahingan. Iri no kakuaan dat ay orikatan nandilo lot kainggoritan man tadi lot pilihan dilo. Kamuan na pa dito ang pinayom ay say pisuayan dat muntok dati lo bo. Ino pa hit masalah kainggoritan da opurimanan dati atau guangan dati nga man tadi dat ay pilihan dati. Iralan da pilihan dati. Ay susama marati iri bo. Miagal po ko ay ititinan dati numay katimbangan. Ino pa timbangan dat iwinagat ako di nga ako ni ko numay tamod mo. Haro nakakuaan idi. Tatap na dad ay man tadi dit pangangkan dati. Sekirap yan amu sumasais dat atur no te ko kontok ni pangangkan nga ay ba numay katimbangan bo. Nga kakuan po numay timbangan numiagal doho nga ikinodoto. Iri kanaik itimbangan. Nga iri nagyat ay asadap ya titakanon mo. Haron na pundo bosaw nga haron na induo, intolu, ingapat saw. Tokay. Man tadi madati ay say manuhu dat ongay intalu ingapat man tadi dati. Ilo kantakan da awayaan man tadi dat ay katamahawon iti tulun teka iti pananud da kinarahingan iri na hipoparikat takarutumon muntak dialo. Tumano dapat ti sinuratan dahiti nga nakita dati dat ina pwede kaswaban kanihab naretan dat rinumi katit ay nabi ahia
kumadi irobiang minangano kain numan hurako daho podom duo popokitoh dot inapende kerajaan Israel di nga opi duo. No kuruh nangku tu minagano kinorohingan dot ay rongod no miagalidi, keputusan no miagalidi. Kakuaan no pod it agayo nga ino pa itulun nga amu kotilambus da tumanu da kinorohingan, sumambah da kinorohingan da suai, nagi kaboboyohan ni pentangkid, manongkiad da boros-boros kinorohingan, irin na di kakuaan dat ay ino pa di kerajaan di nga napiduo. Ay minsado ilo, nakuroh nangku tu iati kadaw nga agumuit kainggari tanda wayaan dati kokuaan po tagayo nga atau kogia tumanud dat ketetapan da kinorohingan. Pentanud daripada kopiyo nga aiso na dahot paguhangan dati diwa. Okay? Pentanu di dadi tid right na pondok pangakan-ngakan, panginginum, popaguli bora puluan, may sambayang, koriko tidak kasari ka. Nga haroy kainggari tanda ko posyon. Sarohan datid okon ko iri nohot ay boros sa kinorohingan. Okon ni ko takanon no, okon ni ko tinumon no, okon ni ko tulandat no, okon ni ko paguli no boro puluhan, okon ko iri nohot boros kinorohingan. Agumu tomo di pamadi, tokom iti tomo di pamadi ka. Iti kaboborosan dati, kaboboyuhon toko, ilo nga painsuangi giyangay. Irin na di kakuaan dat no kadimur Yesus sendiri. Tok iatih na po di kapiyam isay po di ta salamat ka. Sukayan no po di agumu tomo di pamadi bohiton dati ki. Agumu idit ay kantob agumu apangkal tomo di kapupurimanan dat agumu tanudan. Nga ay aga tiri tampinay ino pa momos kapuriman tokod. Susah apangkal da tumanu da boros kinorohingan nga man tadi ginaw datid obinsap. Suway bugyari bo, sumap no paginaw no nga hirinon dadat. Haron no pohot iwalon no. Na ay mo daw gyadid ka. Nakurag yalo tu. Haran no pa itid dihom iri ni momosid iyat no po nga ando asimbayan da tumanud da boros-boros kinorohingan. Pengkuro nang kuot kinalimpupuson da kaposyon di Raja Salomo. Isuang dat iso raja-raja hopodom miso ayat ko hopodom miso apat na hopodom miso gisambot apat na hopodom tolu. Suai keri mantadot wayak kaposyon di Raja Salomo. Insana ni numan di siya paburwo miampai dot kapintaron daw. Ako ninangku ko insana no peringan ako surat isuangget kitab riwayat Salomo. Inay Salomo memerintah di Yerusalem. Mantadot paimpuli Israel. Apat na hopodo tahun. Ay so di komundat pira panggal. Mutut na ako dihat.
Paguliak ko pulat ko, okay? Facebook memang putut. Oke, ginumi bang, Linay di salumod memerintah Yerusalem no po nga apat na hopod tahun, 40 tahun. Pero dipanggal dulu, tinupod dati apat no po din hopod tahun satu penggal 5 tahun. Apat na panggal, 5 kali 4, 20. Pero 5 kali 8, 8 penggal. Harap boros ka? Di elan makukuro lo nga mamagura idalo mikrofon lah. Papayla ka unod, ano ko piyom, pututan ta ko pom. Ay paputan ni kago. Ya, LDN 8 tahun. Ay 8 panggal. Dat sekira na pagalan iti dati kontak di miti-mitik ko bay ni Elda. Isalo mo no pa di nga nakano kondarangan miyampay di ko kihan di siyo bilinabong hilokota daud tapa daw rehabiam tanak daw na sili raja dat minaningolon di siyo. Serat oritan nilot ay waya ko po siyon, ralan ko po siyon sa ninaro ko po siyon di Salomo, Raja Salomo. Paingkuro nangko at sinusuyan, paingkuro nangko at kapurimananam ko boboyuhon di siyo. O kita dati dat maya dot nunu na pohit pinindalanom pinasurat di sid antakan di pimpasi. Pira-pira o kita dati miagal ko kitab Amsal, Kidung Agung, nagi kitab Mangkotbah. Mantadilot talu hilot kitabilo nga o kita dati dot paingkuro nangko kaboboyuhon susunod di siya kumati tangawlon. Ay sa suara, tampinay dukina ay sa boros. Paingkuro lasway, araw boros kayso. Ming kata-kata, isay na po karangom mumbal ko sumaliwan ang sumuang kago. Ay kada gyad pumutut kago hoy YouTube. Okay. Kitab Amsal. Manto ko na po inta nga yung kitab Amsal. O gumuot. Manapot di ka pilat. Peset ming kata-katabay no. YouTube na kato di hatasan ng iti. Misolyo lihoy. Yung nakurula to misolyo li.
Keintangan na padati o kitab Amsal, nga hilot na o kita dati o gumuot ay bilin tay ko nasihat di pinintalang. O kon ko montok dot tulun sa pitulun nga montok na gid molohing tanganak pikoruhangan. Ilo na lot karait kitab Amsal. Saya da karikot tokod kitab Kidung Agung to kom ilo ni komondot imisisinta ka. Hari mangkui karait ay di apatut ay pensuang iti komondo kitab Kidung Agung ka. Nga ration no pa dati tumbay ano ko dat lobi pada ko boras si misisinta. Ilo nalot kapurimanan awayaan di Raja Salomo dot ay antakan dot tumaguang iti piuhangan. Karay to misisinta miupus-upus. Nga sayra no po nakot o kita dati nunuhot o boras sa iswang ga kitab pangkotba. Hilo na o kita dati dot nunuh nangko kapurimanan di Raja Salomo. Karay tom kawaya iti kamondot kaposyon. Kita dati hanom iti napakaposyon dat oroitan di siya kitab pangkotba nga miagalidit ay sokomo yun. Miagalit ihati na papimpasih nga iadit ay sorati. Kaposyon na ko na pati miagalidit maniring takot tangus ka. Siringon dati tangus iadit ay say tano-ano. Ndam ay sa mo tano-ano. Suway na maniring ka pasir. Ilot watu, wahig. Aray to kito. Nga tangus na po miagalidit. Ay so. Miagalam mo nimbaw ko wahig got mamagunagaran sanggit kihurak. So kon datim has karumatu. Oh, siyaw na po dila hadid page dusog ministry induwa na di dat minuto to eh. No sa nang piramutan na titit. So abon na ba no? Iswang nagkikitab pungkot ba nga o kita dati dat iti kapiagalan dat numan pintalango iti tulun suang talun. Ay sipi suwayan dati la suang talun. Godudu ano nga paimpasi nga serat orikot timpo midupogun gumuli ngay tana ka. Gumulit tana ilo na siya pagalad miagal to ko ilot miagal na pati tulun ng suang talun dot matay ngay gumulit tadon da tana ka. Paingkano kiti kamulokon nga naroitani. Antakan dat iswang kamulokon iti na timpo dati oto-od toko. Hali piyang miagali di kamulakan nga sorohon na dati dat ay nuno pa ipaburon dati nga igitan da kinorohingan da taguangan to ka sumano. Ikalimpupuson dat kaposyan dati. Kada na dat mogorogo. Koin sadu dahat ay koin goritan da tinanto ko tu iti na pumati kamulakon korikatan dati mantaditi kaposyon nga ay si kamoyon ka.
Jadi man tadi di dadah motot sangimpasih tokom iti na timpud olumis sot igitan dati moidah det nunu no pay kontok kopi ontok kopi usui kopi hunung korohian de kinorohingan iri dahit mandati igitai moide ino pairalan keposian dati nga okonda kawayat ti kainggoritan miagal di Raja Salomo. Saya ada kina limpupusan na keposian di sio. Isian po di nga nakanud kaundarangan te ko linobong miampai dit nenek moyang kokihan ko duan. Kau basanan no po tulun-tulun dilay tampinay ino po hit pinamalabangan no di nga popo kita harohot man po dati daharo lansanon haro harapan kasungku ko di kokihan no komo no po nga iya no po nga notorimo milod kontok kangam layak do posungkuon di kokihan. Rati na po dilo nga ino pa ikalimpupuson dat ay kaposian ni Raja Salomo nga haro kinagulian di siyo kuma kinorohingan. Sinusuyom paingkukuran ng kuot ay kinapagiduan da pinuhobos yelo nga tumanud na po sinuratan da hitid iso raja-raja po dam iso ayat kaapat na po dam talo isi na po di nga linisok komyampay dit ko kihandaw hilo koyonon di tapak daw i Daud. Tumbaya ano kudat ilo nadakadawhot ay kapurimanan iman-imanon dati. Iti kamuyan do kalimpupusan dat kaposiyon. Kadi mangimbulay. Apirang-rangaw kanod paingkukuran ang kuot ay kompokon do kaposiyon dat sa sangulun. Harohi it kawayat panasakit. Iti panasakit nga magisuway-suway. Harohi tulan da sumakit bahkan da taon da sumakit. Oing gorit po hitulun da sumakit. Oing gorit pa kagoy mo magampi. Hirinan da midun da pagun. Nga haroy hitit sumakit. O sihat to koy sigug kad suwab korongo nga ay ano matisyo hino ka. Iyati nga itumbayan ay kopiyo mo. No kopi ruba, kopi sarita pesyo ko na ka. Nudi taruol lisyo. Rano po hitit kaindalanon dat kompokon do kaposiyon dati. Nga ino pa dahit korohian dati toko pada ampakan ko posiyon kataubat. Iri nadaha kopiyo. Toko na mimandat isu ang kapatayo ikompoko no pagkaposiyon gumutusin. No, pwede mandat tusin dat matay. Ino pa dahil man ikorohian iman-imanan dati nga haroda kasiwatan dat kompokon dot koposiyon. Saya mimpay empat dati dat kapatayon. Saya rad may toko rikot at hinggo-hinggo hot ay haro midupagun haro hiikaray tutok
o lumis nohot kinapanahan di siyo dot antakan na podi nga dong kasuabon pagangat paisit ti tanganak daw tinumimong haro po ngay boros-boros si siyo iyo kayo iya na itanak katuahan paingka ko iya kumoduo iya ikalimpupuson minaganghat pa ngay sinumambayang to nakano minakiampun pa ngay siya kumadit karuhang tanganak o lumis sadari kapanahon tiyo di nga hari ko piyo tiyo di puji Tuhan mungkin dat akan na poko isian nanuan dat peluang kasiwatan kadawit karuhang tanganak dot ay gumuli kumakin orahingan tu kaubasan matigatit iti kompokon do iti mano pa orang ito boros ki iti makitikapatay no nga ino pa boros daw nga pakinangohon na tamod pakinangohon aya ako na di ka po da paguli ilat page jadi iri na dahit iman-imanon dati sayrad orikat ti kamono kompokon na kaposyen nga ato koy milad manantu dat pengkukuran ang kutit kompokon na maralan na kasyen dati iti ko kalimpupuson nga lansan to ko dat ay okon no ko kada to ko humontolidit kompokon na kaposyen suway ko haro timpu dati dodondo iti na timpu do pay maha-maha di haro imilah tokod man guno magindalan min somok makinorohingan moy da ino panday sinuratan na kaposyen dati nga miagal da di Raja Salomo hinggod i boros-boros toko nga ay koy mayaan ay kanuh dahadat popohondom bot tulun sa pitulun akon no ko antakan dat paimpasih tako po nga gisambot tako piyahino nga pirait tid tok paingkamo ti boras si kodi nga kaubasan nad inohit kaboboyhon da taos ano nga handaman da tulun piyahin na hitulun nga handaman ni natarimo te kanaumpunan no piya nga ay tumalib yodi numatu karalano idi jadi kita dati dat ay ipangintangan dat agayo hampaimpanu right ko nawayaan di Raja Salomo iti kapintaron piya nga akoni ko kapusus iti kamoyan da kapatayon o pintarisyo nanuan da kinarhingan kapintaron kaya isyo nga akoni kapusus sila kapatayon o gumusawo akon nagi matudi dat mamahingkod da gumusawo akoni ko nakanod mamususilat ay kapatayon tu ailan to ko dat itinapakalimpupuson na kaposyen dati paingigit ta kinarahingan ina pay mila datid man paburo ay tampinay nga kanuh to ko dat minsamok rumikot gumuli kumakinarahingan ilo ni bahagian dat ay man to kada paburo maghihumbot kahaharan miagal di Raja Salomo kumunto ka kiharo hibo karuhang munto ki nakasawo
ibujang milaw pamagihom nga inapahit agayo da pangintangan dati nga ilo not pangkukuro takot tumuguang iti kapasyan dat ay kalimpupusan. Kada to kono piduo o ginawo nga kay siso to kono ginawo dat tinupot kapasyan dati sumokon kasari dati kumakinarahingan tu ano ay lanom pero halinahid dati ti dat kano dat magindalan tay kapampasid iti pamagunan. Ay lanom apat na po da taon di Raja Salomon mamarintah. Montakidit sanging karaja. Pero palinay da pinsin. Sikir na pod ipinsin at ay parikatan tit kampakan nakapasinam tok puminsin no matidit taon dubay no ka. Tokay. Nga takay ay lanong sangira inapahit dati dat milaman pasantabo dahil nga kano takad minsamok rumapaw kasari makinarahingan. O gumui at ay kontabon dati karahian dati kaimbayatan na pamagunan nga miagalin na boras naritan dati di timpunan ay sana no pala nga mantad di dati iyati ni maganod ay kaputusan na gumuli iyati ikadawhit ay maganod kasiwatan dat gumirot kumakinarahingan tu ila na kan pusa na pasin ti iyati ikadawhot tumaguang dati ikapasyan dat ampakan o kanika tulun da suway. Halip yung magal di tampinay nga tubayan tokod irogon nga akon ko ay mundorong dot moy panumpalid dati. Nga tumbayan tokod miyampay panghakan na kinarahingan inapahit pangimbayat ang panumpalid dorogon nga oto guangan dati miyampay ogirot. Baham miyagalidit pahitian takon nati panambarasan dot kaswabo na bay no? Siya will hodid page Dusun Ministry di bay na to no asanong at kaindalanan da talon dati ti ilo na manando ilo na panakanahagan dati dat iti dondo ano po asanang piramutan nga rumasam kan tati memoris sagya iti dahay ka no panday di gulo po manguni na po nahaganam rumasam ka okay kanaw misis at takod iswang sambayang kinarahin tasundo iswang kerajaan sorga timpu halipad oniba dan anu dahay di kaswaban dabay no dot mangintong pangkuran ako at kinalimpupusan na kapasyan da Raja Salomo papohondom kumadahay dat mintang-intong kasari da waya kapasyan ralan kapasyan dahay kanwe hay dat minsamok kasari kumakinarahingan tu ayahay kailam sayra pinuhubadahay dat katangkiad mantadat tinan dahay tisam-tiso nga tumbayan nagyahay dat gumuot ay kaindalanan di momon say dahay katangkid ang pansadu kumadia nga may nahay uhupay moy dat inapahit katangkiadan dahay dim akatilambus nga haron na kasari kasiwatan dahay popoburu ang popondari kapasyan rohani dahay dadamot at sangim pasih yahay. Tadaw dabay no insan po makian dahay panghakan kumadia gisam mo kasuang het tadaw sabat kano dat mumurimon di darangan dat pinatanto no. Umpuna nagitin sanan do sa dahay Tuhan tinasambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen.
Hino ko po, o sanong tadaw sabat ti Tito Ricot. May na dati pati lambusa at persiapan dati mentokot memarami tadaw sabat. Nakisasan kuno mo tidak hati rasuk dit kasodok. Bah, hino ko po sanang suabon sanang maginalan tadaw dabay na.